Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata mumpuk lomba video wabusiknya. Jadi yang boleh kita bahas cerita menyong siat bak dua-dua ulama. Bak dua-dua ulama yang kadipuyo masyarakat Aceh ke perkara corona. Yang sebetulnya coronanya khusus jih gebi li Allah nakeh ke urung-urung jahiliyah. Yang ke urung jahiliyah yang pajuh-pajuh harum, yang pajuh-pajuh riba, yang ke kurungnya yang gebi corona oleh Allah. Jadi yang pelelun pegah dalam videonya yang Abu Mudi mesra cerita nyong tiat yang kalah ge baca tag perkara coronanya padum na di pajuh peng di Abu Mudi mesra. Cerita nyong tiat bak Abu Mudi mesra ngen bak kameng landuk yang bak Thiasanon tidro dan bak si kameng landuk Walid Nu. Cerita nyong tiat nyan bak lumo nyan dua dro nyan cerita nyong tiat padung na di pajuh peng COVID-19 sehingga berani mengatakan menjauhkan diri daripada lam kawar rame. Ciu tanyong tiat bak Tengku Hasanon ngon bak si Walid Nu yang kameng landuk dua boh yang cerita manyong tiat padung na di pajuh peng COVID-19 dibayar le doktor. Cerita nyong dia padung na carong that badi baca tag. Cina kalon video Abu Mudi mesra tiga yang dibaca tagnya. Jelas-jelas penipuan, jelas-jelas politikus, politik tikoh nak ka dipakai le Thiasanon Basri. Cerita nyong dia bak Thiasanon Basri yang padung di pajuh peng dana COVID-19. Cerita nyong bek yo cerita nyong dia padung na di pajuh. Nyong dia bak Walid Nu padum di pajuh peng dibayar untuk ungkapkan ke perkara COVID-19 corona di Aceh. Cerita nyong dia bek yang na cegah tempat ibadah lang bermak. Tempat wisata nyempatnya berkumpul di Bateli Akiban menansit di Penang Nepai di Gunung Salak. Yang tempat wisata macam-macam bagoka di Aceh pakon hana so cegah mentiro pakon bak tempat ibadah berani tat bak tiap pegah corona. Yang sebetulnya coronanya nak ke urung-urung zalim. Ke urung-urung zalim yang pajuh harum, yang pajuh riba, yang pahala kredit, yang ke urung-urung antek-anteknya yang gebi li Allah corona. Hana gebi li Allah corona ke urung-urung yang saleh. Hana gebi. Ya, karena guji li Allah nyan ohna iman manusia, umat Islam di muka bumi Allahnya. Ternyata di Aceh lebih tat iman. Ternyata di Aceh paling lipih iman selamanya. Ulama-ulama su paling lipih iman. Yoi kemati pemandum. Maka ji hana so kerja cegah menyebab tempat wisata, menyebab tempat ibadah dia cegah. Bahkan kerja penerbit video lom yang bahawa virus coronanya na di Aceh. Nah memangnya na yang penyakit tak jabruknya kana masa Nabi kon kana. Jadi hana pesuah tajak piyodro tu memang menyuka ohnan ajai ketentukan oleh Allah. Jadi pu yang tak piyodro tu yang tak piyo masyarakat Aceh ke virus coronanya. Cerita nyong dia bak Abu Mudi mesranyan padung na di pajuh peng COVID-19. Yang wate sakit ji dan dalam dua. Yang wate sakit Abu Mudi mesranyan so lindung, so jaga, so kawal ji. Pernah ek Libya tido. Pernah masyarakat Aceh tido. Mandum aparat keamanan yang jaga Abu Mudi mesranyan kenyan politik Aceh dalam tua. Yang politik untuk dijak petakut bangsa Aceh yang bahawa corona di Aceh. Memang coronanya na, tapi coronanya hana gebi kururung saleh. Gebi coronanya na ke kururung yang pajuh harum. Lagi contoh si Lahab Mudi mesranyan, yang Fir'un Mudi mesranyan. Yang dia pajuh harum. Yang jaitat anu murid ji yang kagenong doktrin jaitat bahkan Abia jini sendiri koknya mengaku bahawa koknya kagenong doktrin. Yang kagenong doktrin bak Abu Mudi mesra. Yang nyen Abia sendiri yang pegah bak video nyen baik niat pegah lon untuk yang tebar fitnah ci dengo tiap bak Abia. Video Abia. Ci dengo tiap punyo na kenong doktrin. Kabe kenong doktrin ni karena bak dapu mung na dipejep ia sabe li Abu Mudi mesra maka Abu Mudi mesra ke pegah jit taubat ngompeng sabu-sabu. Hana jit taubat ngompeng sabu-sabu urung pajuh harum. Yang karena Abu Mudinya urung pajuh harum, urung pajuh riba, urung pahala kredit maka gelaknat li Allah ada ji. Yang bermacam-macam tubi ka gebi laknat ada ji herd daya, sakit tutung tokoi, sakit tulung rung di. Nyo ka kenong corona lomban berusaha lung pegah bak video live kanyo. Limong boh kekabulkan doa lul li Allah. Limong boh ka. Tapi musaboh doa kau munafik hana pernah kekabulkan na telun.
Gohlong pernah hanapu kayak doa, hanapu kayak kirim doa-doa kaum munafik, hana kabulkan oleh Allah kelun. Doa hambanya mentang kabulkan oleh Allah. Niat atelon mentang boleh. Boleh atelon ke bangsa ke agama Allah, mentang boleh. Hanalon menyindir hati, hanalon menselisih atelon ke agama Allah, hanalon menselisih atelon ke bangsa Aceh. Gohlong. Nyuplong pesampo dia, telung tenyong dia babu di mesra padumna di pajuh peng COVID-19 lagi sehingga carong tat bak dibaca tek. Yang tek dibaca so tulis tek yang ciu tenyong dia. Carong tat. Cin kalon bak dipegau video membaca menan. Di membaca. Yang nyata-nyata di membaca na sokongan lom dari Kameng Landuk. Kameng Landuk pina pajuh. Nanti Kameng Landuk yang walid nu. Yang walid nu awak pajuh harum si yana. Awak pajuh proposal. Yang perte Islam Nusantara yang walid nu. Yang walid nu Kameng Landuk yang Islam musyrik ya, Islam munafik. Yang perti pekoh Islam aswaja ahlul penamat asli warisan Jawa yang kawaknya mayak mengaku doa ahlul sunnah wal jamaah pat diduk. Melam hadis mentong hana aswaja. Lam Al-Quran mentong hana ayat aswaja. Yang nak ahlul sunnah wal jamaah. Ini kadiak balik habar, kadiak singkat kata dengan aswaja asli warisan Jawa. Yang kenyang awaknya yang tengah dipekong ini. Ya, untuk dipuyau masyarakat Aceh dengan virus corona, yang diubah ulama hai sedram dua. Karena menyo ulama yang pegah habar ketente saja masyarakat Aceh didengar. Yang urang Aceh lawetnya urang Aceh kabe pungo ka terlalu menyanjungi atuh ulama tu salah je ubat. Yang salah je ubat tu. Boka kejit nyo menanyan be tuon tenyong tiat buat dengku Hasanon Mudi Mesra. So tulis teknya dan padum dibayu peng COVID-19 ke Abu Mudi Mesra. Beserta bak si walid nung Kameng Landuk nyan ci tenyong tiat padum na dipaju. Padum na dibayu peng COVID-19 lewat nyan di antara dua. Hana urung lain nyan Kameng Landuk yang ngenusang malam ang si Mudi Mesra nyan. Hai long dipertanggung jawab nana. Dipertanggung jawab long. Tuan inohan hai long dipertanggung jawab yang kelih ditebar fitnah bak media Mudiatul Fatah kelun. Lon dipegah dikeluarkan daripada dayah Mudi Mesra. Lon kupegot kesalahan daripada dayah di Mudi Mesra. Kita nyong dia bak ure. Toh dengku toh ulama dan pe kesalahan lon sehingga lon dipetebit bak media Mudiatul Fatah lon dikeluarkan daripada dayah tersebut. Kita nyong dia. Kita nyong dia bak ulama yang kala di bawah media. Kalau dipetebit media habar dusta bak media mudiatulfatah.com ciu petanggung jawab tiap sehingga tahun 2015 tahun 2017 dikirim intelijen CIA kena Kanada kena bak lun kita nyong bak tilhap Mudi Mesra pelun teroris ISIS sino itu tu kita nyong dia bak kafe munafiknya pelun yang menggabung dengan kafe petilhap Mudi Mesra laknat tilah kafe meja kerungnya baik tegak-tegak kayak pegah lun kafe. Keturunan awakah kadang mentong got keturunan lun mentong keturunan awakah yang lun kafe hai binatang pali. Bah, nyok yang pulai lun pesampau hai binatang katanya biat bak Fir'un Mudi Mesra. Padum dibayu peng COVID-19.